Jeg er en dansk mand, som har taget til USA sammen med min bror, der hedder Peter. Efter vi har været i krigen mod preusserne, så har vi ligesom ikke rigtig haft noget at lave derhjemme, og vi har fundet en mulighed for at slå os ned, muligvis se, om der er nogle jagtmarker derovre, vi kan få et bedre liv. I woke up today in the middle of a western called The Salvation. That today my favorite kind of guy is a bad guy. And Christian, our director, keeps coming up to me and he goes, my movie is only as good as my villain, which I love because that's me. Jeg synes egentlig ikke, jeg voksede op specielt meget med western. Vi legede cowboy og indianere, da jeg var dreng, ikke? Men alle var jo indianere der i 70'erne, for det var synd for dem. Så det er først noget, der er kommet senere med Sergio Leone og ikke mindst The Unforgiven af Clint Eastwood. The great thing about a western is it's generally a story about revenge. Someone does wrong, and then someone has to pay the price. I've been a fan of his for a long time. I think I first noticed him in Casino Royale, the James Bond film, and then I saw, Clash of the Titans, or that was Clash of the Titans, and I think he stood out, head and shoulders above most of the people in that movie for me. He is a step ahead of you in where the scene is going, which is great. It busts my balls, but it's great, and but it makes you have to be better. Han havde en kalender, der ikke kunne gå op med det her, og det var bare super ærgerligt, men det må vi gøre næste gang. Så I har planer om at være med i noget film sammen på et tidspunkt? Ja, det skal vi jo, det vil være mærkeligt andet.